Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Reka dushimire Imana yuko iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi Imana yabantumyeho, ni umunsi Imana yampaye message yo kubazanira. Ndabishimira Imana ko yabantumyeho, ngashimira n'Imana ko impaye uburyo n'umwanya byo kugira ngo ntambutse message yampaye. Reka dusenge dushimira Imana, tuyisabe kubana natwe kandi dusabe kugira ngo iyi message ize gukora icyo Imana yayitangiye mu mitima igiye kuyakira, ize gukora icyo Imana yayitangiye. Ntabwo Imana yatanga ijambo, ntabwo Imana yatanga message idafite impamvu. Wowe unteze amatwi nagutumweho, wa mama we, wa mupapa we, wa musore we, wa mukobwa we, nagutumweho. Imana yakuntumyeho, witegure kwakira message Imana yampaye. Ndashimira Imana igihe cyose nagiye ngira umugisha wo kubatumwaho, yaba ari message Imana yabaga yampaye, yaba ari ijambo numvaga riri kumfasha. Ndashimira Imana ko nagiye mbona message n'abampamagana n'abanyandikira bambwira ko hari icyo Imana yakoze binyuze muri ubwo butumwa Imana yagiye iduha. Binezeza umutima wanjye, ndabishimira Imana. Kandi namwe mudusangiza ubuhamya bw'iby'Imana yakoze, Imana igibaho umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye kuri Imana nziza, Dowalas Foradra, uruwo kwizerwa kandi uruwo kwiringirwa. Nta yindi Imana iri ihwanye nawe uretse wowe. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza umpaye, ukampa ubuzima kugira ngo ntange message wampaye. Reka rino jambo rikora icyo waritumye ku mitima igiye kuryakira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Itangiriro ibice 8, umurongo waho wa 4 turageza ku murongo waho wa 5. Itangiriro ibice 8 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Haravuga ngo mu kwezi kwa 7 ku munsi wako wa 17 ya nkuge ihagarara ku misozi ya Ararati. Amazi agabanuka ubudasibageza ku kwezi kwa 10. Mu kwezi kwa 10 ku munsi wako wa mbere impinga z'imisozi ziraboneka, amen. Reka nongere some iri jambo. Mu kwezi kwa 7 ku munsi wako wa 17 ya nkuge ihagarara ku misozi ya Ararati. Amazi agabanuka ubudasiba ageza ku kwezi kwa 10. Mu kwezi kwa 10 ku munsi wako wa mbere impinga z'imisozi ziraboneka. Nagutumweho kuri iyi tariki ya 17 z'ukwezi kwa 7. Imana yakuntumyeho. Imana yantumye ngo nze nkubwire ngo ijambo rya mbere, kimwe mu byigiye gukora kuri iyi tariki ya 17 z'ukwezi kwa 7. Kimwe mu bintu Imana igiye gukora, witegure ko ibyari byararengewe. Ibyari byararengewe. Hari igihe umuntu aba mu buzima bukarengerwa n'ibibazo. Therefore, hari igihe umuntu aba mu buzima amadeni akamurengera neza, akaba harengerwa n'amadeni, uburwayi akarengerwa n'ibibazo, akarengerwa n'amadeni. Nimvuga icyo urahita wumva ikintu cyarengeye ubuzima bwawe. Inkuge ibintu byose byarengewe n'amazi, ibiti birabura, buri kintu cyose kirabura kubera ubwinshi bw'amazi. Hari igihe kigera umuntu akarengerwa n'ibibazo, reka mbabwire, akabura aho yihanyagamburira, yareba hirya no hino akabona goswe n'ibibazo. Ariko nagutumweho ngo nkubwire ngo kuri iyi tariki ya 17 z'ukwezi kwa 7, kimwe mu bintu Imana igiye gukora, igiye gutuma ibyo bintu byari byararengeye ubuzima bwawe, igiye kubikuraho. Ndashimira Imana ko impinga z'imisozi zigiye kuboneka. Ndashimira Imana ko hari ibintu Imana igiye gukamya, hari ibintu Imana igiye gukuraho kuri iyi tariki ya 17 z'ukwezi kwa 7. Akira ko hari ibintu byari byararengeye ubuzima bwawe, Imana igiye kwigizayo, bukongera bukaboneka, bukongera bukagaragara. Ako gaciro kawe kare, uzi ko ibibazo bijya biza bigatesha umuntu agaciro neza, kubura urubyaro bikagu
akagutesha agaciro ukabura ijambo ahubwo akwiye kurigirira ugafatwa nk'ijambo n'uwo ari we kubera warengewe n'ikigeragezo cyo kubura urubyaro. Ariko mvuko ijambo ryavuze ngo mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa 17 ya nkugi ihagarara ku misozi Ararati. Reka mbabwire kimwe mu bintu Imana yavuze ngo ibyari byararengeye ubuzima bwawe igiye kubikura. Kabiri, ubuzima bwawe ntibwagiraga icyerekezo, wahoraga mu ruzerero. Iyi nkuge yahoraga izerera hejuru y'amazi, ntago yari ifite aho ihagaze. Ubuzima bwawe niko bumeze bene da, aho uyu munsi uri si hejuru barizwa. Mu izina rya Yesu ndagutangariza ngo ubuzima bwawe bugiye guhagarara ahantu hamwe, bugiye kugira urufatiro, bugiye gutura ahantu ugira aho ubarizwa, ugira aho ushakirwa. Ujye ugenda atari uko ari ukuzera, ujye ugenda ufite impamvu itumye ugenda, apana kugenda gusa kubera uzi ko hari igihe umuntu agenda adafite icyerekezo, akagenda atazi yagiye. Uwahuye na wese ati tugende, umuntu wese akamutwara muri gahunda ze no mu nyungu ze kuko ntaho afite ajya. Ariko ndashimira Imana, harageze ngo uve mu buzima bw'uruzerero no kuzerera ugira ahantu Imana iguhagarika. Muri kuno kwezi kwa karindwi hari ahantu Imana igiye kuguhagarika kandi hakwiriye. Umaze igihe mu ruzerero dayibofo, umaze igihe uzerera, umaze igihe udafite iherezo, harageze ngo Imana iguhagarike. Ndashimira Imana nubwo hari ibintu igiye gukamya, ariko igiye no kuguhagarika ahantu hakwiriye, kuko kimwe mu by'Imana yakoze kuri iyi tariki, inkuge yahagaze aho yagombaga guhagarara, yahagaze aho yagombaga guhagarara, yavuye kwirirwa izera hejuru y'amazi, ihagarara aho igomba guhagarara. Ndashimira Imana ko Imana igiye guhagarika ubuzima bw'ahantu bugomba guhagarara. Ndababwiza ukuri, Imana igiye kukuvana mu ruzerero iguhagarika ahantu hakwiriye. Ijambo rya kabiri ryavuze ngo amazi agabanuka ubudasiba ageza ku kwezi kwa 10. Hari ibintu Imana igiye gukora buhoro. Reka mbabwe nushaka ubyandike, bizagera mu kwezi kwa 10. Hari ibintu bifatika Imana yakoze, hari ibintu bigaragara amaso y'abantu Imana yakoze. Ndababwiza wandike itariki ya 17 bizagera mu kwezi kwa 10. Hari ibintu biboneshwa amaso Imana yakoze mu buzima bwa, kuko icyari gikome nugukamya umwuzure. Icya kabiri nuguhagarika ahantu hakwiriye. Ibyo Imana igiye kubikora kuri iyi tariki biragera mu kwezi kwa 10. Imana yakoze ibintu biboneshwa amaso y'umubiri. Mu kwezi kwa 10 ku munsi wako wa mbere impinga z'imisozi ziraboneka. Haleluya! Urumva, hirya yo gukamya amazi, hirya yo guhagarika ubuzima bwaho bukwiriye, hirya yuko igiye gukora ibintu biboneshwa amaso, impinga z'imisozi zigiye kuboneka. Zari zararengewe n'amazi. Beneda, hari igihe umuntu neza abura kandi ahari, kandi nawe ubwo atariwe, ahubwo hari ibintu byamuhisha. Ariko ndashimira Imana igiye kugusohora ahantu waruhishwe, igushyira haboneka. Impinga impinga z'imisozi zigiye kuboneka. Impinga z'imisozi ndashimira Imana ko bizagera mu kwezi kwa 10. Impinga z'imisozi zabonetse. Iyo mvuga impinga z'imisozi, ndavuga umusozi w'akazi, ndavuga umusozi w'urubyaro, ndavuga umusozi w'urushako, ndavuga umusozi wo kuva mu bushomeri no kuva mu bukode. Hari impinga z'imisozi zigiye kuboneka, bizagera mu kwezi kwa 10. Hari abantu impinga z'imisozi zabo zabonetse. Ndababwiza odayi bafosa soradra, bizagera mu kwezi kwa 10. Hari abantu bahagaze ku misozi yabo, mutagihagaze ku misozi y'abandi, mutakiri mu ruzerero, mutakiri mu buzima bwo kuzera, ahubwo muhagaze ku mpinga z'imisozi kandi ahantu mukwiye guhagarara. Ndashimira Imana ko igiye kubahagarika ahantu hakwiriye. Ndashimira Imana ko imisozi yari yararengewe igiye kugaragara, kandi atari imisozi y'abandi, ahubwo Imana ibareme imisozi yanyu, ibahagaritse ku misozi yanyu. Ndashimira Imana ko hari ibintu Imana ikoze kuva kuri iyi tariki ya 17 z'ukwezi kwa 7 kugeza ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 10. Ubyandike, hari impinga z'imisozi zizaba zabonetse. Imana izaba yaduhagaritse ahakwiriye. Hari inzuzi Uwiteka azaba yakamije, hari ibintu azaba yakuye ku buzima bwacu, hari aho azaba yadukuye, hari naho azaba yakoze ibintu biboneshwa amaso y'umubiri, ku buryo umuntu aravuga ngo iki cyakozwe n'amaboko y'Imana. Nari nabatumweho, yemwe ba papa, yemwe ba mama, yemwe basore, namwe bakobwa bari hafi n'abari kure. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo kuri itariki ya 17 z'ukwezi kwa 7, icyambere ubuzima bwawe bugiye guhagarara ahantu bukwiye guhagarara, bugiye guhagarara ahantu hakwiriye. Kabiri, impinga z'imisozi zigiye kuboneka.
gatatu, igiye gukora ibintu biboneshwa amaso, ibintu bikorwa, ibintu bigaragarira amaso y'umuntu. Ibyo bintu Imana igiye kubikora mu buzima bwawe. Navuze ngo itariki yani kuva kuri 17 kugeza ku ya mbere z'ukwezi kwa 10 hazaba hari amashimwe, hazaba hari ubuhamya bikozwe na buno buhanuzi, bikozwe n'Imana yanyuze muri buno buhanuzi kabango buko. Imana ibaho umugisha, Imana ibagereza. Ndagira ngo dusenge dushimire Imana ko kuri iyi tariki ya 17 z'ukwezi kwa 7 amazi agiye, hari ibintu Uwiteka agiye gukamya, hari ibintu Uwiteka agiye kwegezayo, n'ukuri hari ibintu agiye kubikora. Kandi muri ayo mezi atatu nyine witegure mu buhamya budasanzwe. Obari foladra, witegure mu buhamya budasanzwe. Nabatumweho ngo mbabwire ngo witegure ubuhamya budasanzwe muri aya mezi atatu. Witegure guhagarara ku musozi wawe, witegure guhagarara ahantu hakwiriye, witegure gukorerwa ibintu biboneshwa amaso y'umubiri, amaso akabibona. Ubu ibyo ndi kuvuga birimo biraboneshwa amaso y'umwuka, nayo umwuka bibona, ariko bigiye kuva mu kirere cy'umwuka bize mu kirere cy'ibifatika. Ibi turi kubonesha amaso y'umwuka ejo bizaboneshwa amaso y'umubiri. Imana ibaho umugisha, Imana ibageneza. Reka dushimire Imana yuko kuri tariki ya 17 z'ukwezi kwa 7 kugeza ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 izaba yakoze mu bintu biboneshwa amaso y'umubiri. Turagushimiye kuri Imana nziza, nta wera nk'Uwiteka, nta gitari kimeze nk'Imana yacu. Iyi message wayimbaye ngo nyihe ubwoko bwawe, reka ikora icyo wayitumye umutima bagiye kuryakira, maze bizagere ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 hari ubuhamya bushya, hari amateka mashya, duhagaze ku misozi yacu, wakoze ibintu biboneshwa amaso y'umubiri bikorwaho bikagaragara. Ibyo uzabikora, ubikoreye abapapa, ubikoreye abamama, abasore n'abakobwa, ubikoreye igihugu cyacu, kuko uri Imana ibasha gukora iruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe ziri zidukoreramo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Nimwakiriye message nahawe yo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 7, amen, amen.